Pemirsa pengharga bawi sane sedurungnya ne polih tedun kanto seketali nanggu si rupiah kilo ring perdagangan tingkat lokal. Mangkin pengharga bawi ring tingkat peternak Kabupaten Tabanan muali nincap dado seket nanggu tigang tali rupiah kilo. Setios punika pengharga bawi ring perdagangan antar pulau nincap dado seket lima tali rupiah sania kilo. Peternak bawi ring Desa Baru Kecamatan Marga Iketut Gede Jaya ada nguningayang nincap nyani pengharga bawi ring tingkat peternak kerasaya ngawit tigang rahina lintang utawi ring pengawit warsa anyar kali tali selai. Dawak panguntat warsa kali tali 4 likur pengharga bawi kantun seket nanggu siu rupiah akilo. Ngelantur nincap dado seket kali tali rupiah tur mewali nincap dado seket nanggu tigang tali rupiah sane akilo. Indik pengharga bawi ring perdagangan antar pulau nincap dado seket nanggu 5 tali rupiah santukan standar kualitas ipun matiosan ring pemasaran pasar lokal. Dani nyantenang panincapan arga bawi sangkaning tukang jagal sanenas pengharga ring makudang-kudang peternak bawi. Kawohin malih para peternak ajerih yening bawi sane kapiare nenten kaambil utawi mewah ngadol. Kanan inucap ngawinang akeh peternak sane ngadol bawinipun antuk pengharga sane mudah. Manut Jaya Ade, tekanan pengharga inucap metu ring tengahing wilangan bawi ring Bali sane nadunang yening sayang ring awarse sedurung nyani. Kanan inucap ngawinang penedunan arga bawi ring pasar lokal nenten suwe tur diklis mewali nincap. Sakewanten dane narke pengharga bawi pacang muali tedun ring bulan Maret sane cakirau. Punika sangkaning nincap nyani wilangan bawi siap potong ring peternak. Sangkaning punika dani mempengabdi majeng pemerintah mangde sayan uratian tur teges majeng para jagal. Yening pemerintah nenten kayun ngicen uratian kejantenang para peternak pacang kapocolang oleh tukang jagal sane meled ngeruruh bati ageng. Bisnis Bali nguningayang.